donor ministry ki draft ta koi ki nangi chin state of Manipur na yauram basi yam lai na lo di chu moi ko mamdi masi administration ki thak ta le sing sina masi ki pot se thak ta ki na kha bu se ayamba masai akoi inauri asang na hai gare swai se ki pot sida masi ki pot se makhoi me am da conspiracy toroga hujik state sida le ba government se praja single le ba mari sida gi kari karamba akoi gi sigumba akoi gi nat oi da mayam si toroga government siga praja ga nungsi na roi da gi haiba gi ponam da oi roi da budi oi roi di khangba sin se da si brahma da le ba sang state asi brahma da le ba aduna ina ngarang na jo ai sida pham da ai haiba di yaw re 2008 plug khulai ga nunglai ga punchal ga sida ponama Manipur da leba kuki mayam sing reorganize tawraga KNA linkhat mani asomna bi haibne ba ko moina moi makha da bureaucrat officials sing se conspiracy tawnaraga Delhi University da so history da mo masigi porsi thokre hanak samu tholai se purely masi conspiracy tawnaraga thokpa polamani masi kari conspiracy tawrino na hargadi Manipur Praja ga leiba sarkar sigi marak ta gap leina na baneba asok boma mamu semgat pa yana na pola baneba ado lai phom na sige khoi ge Shinde Sahib Union Minister Shinde Sahib ado nangi khoi ge honorable CM ado nangi khoi ge Chief Secretary Binit Joshi ko in timely khoi si clarification tawreba ado leina na harba wahai sing ji lokthok pa yana gareba ado bo siguma poche akhoi mamang na suyam thengna re ko ton Manipur ki akhoi ki pari puri sing na thambiramba history ri yaw mafam puna maming hong na tawgia adugi paring chathar kudu ne ba sigi poche si yam lakhi su ai akhoi siguma poche sta akhoi na yamna akhoi patience oimina bisangi understanding lemina bisangi aduga akhoi mangda tari ba pochi kai dei kamai tor kono na habda akhoi ki congress na su BJP da blame taw daba BJP na su congress da blame taw daba aduga poching je akhoi thengna mina bisangi ba aduga aran mi do adu action lo bisangi ba adu da mating punamuna pang bisangi ba issue je Manipur kanana ba issue da ne ba aina tawjer propose aduga just akhoi ki kano nangi donor minister na draft tawda yawre aduga 2047 gi northeast ki developments tawgi por saisa sin state of Manipur haiba por si karigum yaksal lagadi si tawbi sina si khangani hai si khangindra why not center of the state BJP government neba decision nam lon dai chi after all chief minister ga discussion nam so in taw neba natraga so chief secretary ga taw kan heba natraga so governor ga taw kan heba that adu BJP nga tan ina adu information si dum lai neba si pochi khangna irang ama sagana na wi po na taw se masigi poche masjid chena ba pona moksya si sena am di Manipur miam gi magi dei thamjani mudi asi athu matam da masigu masi amona tawdon action loba yam thaka legani aduga aikhoi su hojik masai da sigum maina moina sagal na government da khoina onsel laga noi asoiba ama mathi bana taba sidi Manipur thugai ge na silap ko pona bane ba moigi plan do continues to bane ba adu tawrei ba continuation do adu gi kaino moina sangsel lai bane ba programming ama da sangsel lai ne ba se khoi gi nangi khoi gi thangjing ji moi ipai pu na than thangjing ji moi thangjing on thokre wari bhai ko ton Manipur gi ayamba jaga khun 996 se when maming thon langon daga ji mafam mahumari ni kaino ja asang ko moi ni tholi se ba sigma dagi si karai de no si tholi ba mayam si matam dugi lakba government na si pochi phajana administration si lan na tawre haiba podu khangaga tawradi phai sigi pochi sang na lakba pot amane haba na singarang khakdagi na tebse adra hujik sigi haina bi leirabane mo che adu lobi yam na kan ba hai tare adu aina masi koki nau sing sida aina humble le aina nungsi na appeal tawning bade na khoi gi state to Manipur da na te Myanmar da ne
noi kaw male adu ningsango aduga noi adugi potuda aikoi Manipur gi miyam se nung sinadana ba adugi kano tawse masi tohninge masi tohninge yam nungai ja ti ga hujiki matang se la kan da ku ngasi gi NAC gi draft sidi lana ko gi toram badagi si ko gi chief minister na masi haibadi gi withdraw tawkre sumaina mamang da tawrakpa tawki mayam huji ku sayet na ga leiba mayam se ku dak tam tuna sengdokpa chumthokpa am da kar we na khali maram di kai gi no hai kan da koina chumthokpa ngambagi wang ma da chatkiba taraga di madu da yam chaw ba am bera ka bam su la kan khali kamai thambi ni ga azaina tang time pa da honorable CM na akoi Shinde Sahib aduga akoi Bini Joshi aduga drafting gi hujiki leiba potu lale khole haibagi semdok pagi tanjam khak laugi basi karigomada atai atopa sugumba akoi gi state gi oiba India gi oiba kaigom lagun da lana sum akoi gi sigi posi tawriba conspiracy tawriba mi se masi akoi sakana lemna ler moina khale thigalangani action lar ko do male मालूम मसी अखोई जो एक्शन लो है नहीं को आउगा छे कैनोने बा अखोई की प्री मोमेंट रिज्यूम से 1951 दा अखोई की इनिंग थौना थानम मसिंग से सही निफू यांखई हुंफू से पूरा अखोई अगी लमने दि हर संबंध खादा भाई तारे ने को अदो किलोमीटर 300 दुसो matamamda khoi biren yawi ai yawi ko aduga nagi khoi ge honorable deputy CM ga khagam tawraga khoi fencing do kilometer tama thoi ko made khoi namna khahal howe ba hojik khoi gi main mart gi changsel leiba khoi gi kano singse nagi sin state gi laiba kuki singse moisi indiana moibu tinaraga thaba ma tawna bo khonna bane ba aduga China na su kainoma moi do khal khan ba USA na su khan ba aduga Manipur da moina achau chenham achau ba force samga changsala ga hujik ekta khoi gi kaino da BJP na lale su hai bya da ba Congress na lale su hai bya da ba khar loin involve tawe ba Shiv Sena meng da Congress su BJP da ta into ga masigi pot se BJP na sohin bane hai bidi nuai te ba yamna reality da ngang na seba masi aduga hujik khoi gi yam nuai tri chi akhoi di tampak te le ba moi yum sing chi akhoi di mai thaduk adagi thugai ba se tau de ba aduga nangi akhoi gi maitai khumujam ba laikai chusanpuri si di pura tampak on khra bane ba aduga lam si moi ni yoli ne ba lam mai ba se state belongs to the state government da land belongs to state government ko ga dam ngi mathakta moina hujik plot ka yoli ba mayam sing si tawkanda maru ko ni nung chur ga madu gi lebak mayam do akhoi dam du sen thare dam du then gat le like that hujik akhoi pura koi si kaino ma akhoi si kaino ai shaba hai ni ko ranti dol punamak se aduga punamak akhoi punamak se akhoi gi Manipur mang na tawri si masi padana munna khanga khoi maduda khoi thenaraga election matam da election ni ona tawna sab na tagdi khoi hujik sai ja tawri si yam seng har ga di conspiracy tawna bugi mami tae ba basda blunder tawna bugi mami tae ba spelling lan bune hayo wahi ma choi bune hayo natte ba yamna mapung phaba sentence sama sin state of Manipur sibu draft to the yauri and haiba pochi kanagom na proposal karaw na draft approved to kanda draft ibc approved to hom sang heba just as a president aina kainom khak hainu matamda akhoi office ki mayam si khanar kanda draft to kanda pari nga adu potu miyam na tabadi yarani pochi kanu da public property obi yarne kanda approve in har thadu ineba adu jiki pochi di chumna da nateba 2047 ki developments ki BO project neba yam soba adu so national highways akoi ki super international highways si asia ki country kun gani thoi kulum doi power sa toi neba adu ko akoi asia ki haba sema ka doi neba aduga akhoi ahum subagi status ta lainana ba Narendra Modi gi
aduga leiba sarkar sigi adu mayam chauna mangjaba manglan lamaneba aduga Narendra Modi na Manipur nung sidi habi sidi aidi yade ko karigino yadabe de mabu wangang bui tanja da karigino hai tare nangi Lal Kila daga khoi Manipuri matang yam ngang ki do nam nang han bani ka yam tawi adai do dai khoi kumtha ningdre ko yam seng hai kanda aduga hujik leiba train sidi hujik billion lakko matam dagi thokku na teba billion gi government matam da thon na teba kun samapan ga mawdra truk ni khatan maming tholamba madugi ning thong mayam sinu DC na koi gi kano gi village king gi number pi she ha process or pi ne da si koi gi administration si nungai na bagi administration convenient ni tawama political gi oibak adugi convenient da tawama adu pochi koi chi angtang koi Manipur city tai kaindra teba Kananom na kainom hauraga adugi potu deta torku deta Manipur deta pumsa deta sakpa neba adugi potu tananaba praja sarkar siga amana mai hauna dana amukana mai jukhana na torku poche nahan gi tang time panda honorable CM na in timely masigi correction to hoba aduga Manipur praja de clarification to se Shiv Sena ma kai digi idi yam nuai phawe aduga masai matang sida akoi gi madu BJP no masu pin ngam godro akoi si de ba koi mami mari phami sine bo sibu I gadra ba BJP or si roi Congress or si roi kana su si po si ya ba pi roi I bida natra po chi mo ne ta seng na tawre si yam seng na ta edra aduga atai to pa atai na ta bada yam na akoi kanu tawning da bada Manipur do hujik tawri ba akoi secretariat ki administration sing si ngasi loibi aba pocha hayeng lao hangsi lao na haibigi adu wi ne lambi jilli se lambi jilli le je sida ne ba ngasi lo chan ya pocha hayeng lao ba hangsi lao ba adu phai leina mangre na haraga madu thiroi pe sha lo ba paisa chadra di ya da ba ko sigi pochina magi mama leba ki lamdam si or pe shmain tro pe je mamang de le revenue department gi mission si Mamang na so kuigi lampenda kuigi honorable CM gi kano yaudana revenue department gi ayaba yaudana blame na mutalaga semduoga lam yolamba nangi e soga yam lai reba nangi revenue department se masina singi mafam singda ton mafam singda forest land mayam sing se pata pithomba adagi madudagi pesa lorga madudagi tawga tawma mayam sing se maming on machi moina sum adai matamdagi dum hawra bane ba hujik su masigi khatana loibo oiroeba okay ja aduna maram orkanda akoi yam careful akoi si amana bore Manipur kanna bagi akoi gi manglam da sangsin bada akoi punamak akoi sumaina tawsi akoi punamak na akoi condemn tawham thoi matung ta na tawdana ba akoi officer sing na section um thoi aga masiri se aide factual error ni hiding deba conspiracy tawba aduga masi masi success oiroi di khanga su masina horen akoi gi ton Manipur do based of political party me amse masi hunaraga amuhana mai chang na ba kano akoi gi spark mana pi bene lawe okay ja amnungai je ai ojara bidam aroi bagi se moja to midlak chege oja akoi gi hujik oja singa su loin thambire hujik chathari bise to patongan ba masak amada lalong ama chatharabra haibegi pothimadi hujik akoi Param se suji puthokana nei nei duna chugumba tawak mayam se koina kari action lakhot khre aduga matung tarakpada amu tawrakanda di haiba swai matang dani wahang am lai se kamain thambini yoja ai isagi wadu laktringe da ai waham da thamge ngasi se phaminari se ai ginau kano se masi musalman maitei na pokuni ko natra moi se sidagi khoi namu aina Kashmir satpa ganda itomda train rong do phamada maitelon ngang ba angang am khak ahal am khak na train da yamna lang khot pa ta gini khot ki ne bi paksa dana yam kana law we ba na sa no yu kai dor ge he ko ai as maitelon ngang mom lai re ai pro satpa ganda musalman ki family im le mi ko haidi ai khoi ki maitei pang sing se
anywhere India ke pham sap the maite lon dum ngang Hindi ngang de aduga atai to po karo na ta ado moi si ai khoi gi maite ningon na pokpan ha aduga ai oirom de lension libu se khoi asang ka sar se khoi naga ta khul se khoi maite gi lai haru harau da yaw da ya da lo shan mai ya de ha lu hong da ka si moi si yaw da ga di ai si ma na se to phi ma ha pu kai da to ra ga isa to mi su khang ni bong hai si ko real ga ta ni ko ado ai khoi se khoi pu hum se hu ji pun ma sang ge ai na si nang gi eni gi tv gi kuthang da musalman gi manipur da le ba punamak aduga tangkhul naga sinau naga punamak ngasi degi hauna ai khoi pu hum si pullaga ai khoi lebak sing dang kan gi se party gi wa tharong nar se aduga ai khoi gi lanai nungai na do tung nar se kan ma se ha nong tu loi se election su sahi ani hum nong wali na sahi ani hen wali ba handaki thatre ni pas de kar tang pu hum si pullaga laksan se aduga huji khitang shoi chal le bire ne ko shoi chal si bire ne ma si government is continuous ni government se lakani chakhini ko ma su piwa pham na te ba mi am ni yadra mai tok se ni ko agu issue ma lo jik tor bi issue si di akhoi nga sa sang na hai do sahi kun na te ba sahi ta gi matung tor ma di akhoi chalak sar ne ba loi ne ni hai bani da adugi potu leiba kanda bire na akhoi gi mikap thol ko se ai di welcome to hai ba agu bilen phalam da ai ama ton da ai adu leba kan je haibdi masu adu lepa mi na haiba aduga akhoi gi congress ki ju aduni ton political party su aduni cso sun ju aduni wai di wakhan di loina manaraga am to pun leba khoi se hoje pun ma thong ta re ba aduna khoi pu hum se pul si haiba se ngasi khoi gi mifam se yam tang na pham mifam ne ba ko ai di la ro israel na khalam ne kaino di akhoi na ngao ga akhoi gi nangi comment bi ko mayam se on thok pa ko on thok pa comment bi aduga adugi missing do kayam na kano to no natraga ai na ngai nu kem la la ja no kai na ong tang phamin na ba sa thamin na ga pam e ko sa thamin ro di ma di marathon mamai mentality ma na ni do saw puni na ko mangang ma ya da ba I bi ya do yam nga ge ba after all minister se khoi di pai ma ne do monom da ngang ma ya do minister da ngang mu ne ba billion da ngang mu do abani da ko shima se khoi si kan to edra shima adaba uji sa to me na hai ba khoi gi kan se yes ai gi shmaina ngasi kan sita ai shmaina conclusion na mai tham jage ba akhoi masi moi habit oi re ba shmaina record semdok senjin tawraga akhoi gi taw se ton ba political post mayam su shoi sharga mayam hap khre ton ba community mayam gi shoi sharga akhoi gi nagi separate lane gi shoi sharubu gi mayam ma india government da sigi posi loina akhoi hujik se ama so loina khanga wa pham ne ba hujik moi si upai leitabagi tanjadu yokselakna record semdoga madugi record gi matungina moigi adugi indigenous people oinanabagi room ma therakpa matamda nangi akhoi kungli kuki anglo war kaina thengsu thengnam da ba yausu yawam da ba moi porter oina khara lerami aduga ningthau gi matamda khara lerami yes aduga nagada akhoi kano revenue car lermane ba ado 1980 da ai nahan jo hai re 1990 da nangi Kambubi district ta kuki have se leiram de ba hoji moin ga bhot ka khal ai di paisal lak pane ba som dagi sin state san state tagi paisal lak pane ba 1990 da nangi akhoi gi nepali masa do kari ne ba 1990 partner thamilian kari ne ba kesor tapa 1990 da kai ha ba ado moi si karai de gino asam thuna nupi na ngang ani ahum pokpa ya ba gi pot na te ba ratio di adom da sex ratio di adom da lei re ba adom ma se khoi gi record cheme mi ba madu gi decision lo mi sing she ma si administration da lei ba mayam sing sina tor mi ba thabak si akhoi amukhan na akhoi ma si yengsin ma sang e aduga amuhan na su ma si thok tana ba akhoi ma si thengna ba secretary to le ba
adagi atai topo state le riba khoi ki administration le riba kamu sing sina sigi porchi sarkar da adu si so da matam sana sana pau pibi dana akhoi makha ta ba muk thok tan na ba akhoi punno hona mina udra gide moi asoba akhoi ki kanoma sagat khine ba ko zara bidala yam no je za akhoi oza tentang thambiyo tena thambiyo kanoni ai shwaishda ai कांग्रेस की बीजेपी की शिवसेना की एमपी की लेते मां बीजेपी की टिकट कारगा बीजेपी की सेंटर अमदी स्टेट न यारगा मंत्री पीबने श्याम हंद की पार्लियामेंट असेंबली दा लिंजन चमान लव अदु मवारेब तुदा मा इंक्लूजन तौरिदसु कानागुम हाई कमांड खरगी मखादा इंस्ट्रक्शन मखादा तौरबने तांथोक्तुसु सेंटर की हाई कमांड की मखा तांदुक्तबनी बीरेन नतीको नत्रा बीरेन नते है बा अदुगा मतम मतम की ओइना कांग्रेस नसु कुकी सिनै मतम मतम की मतुंग इन बीजेपी नसु कुकी सिनै है बा अदुगी डॉक्यूमेंट लोई लेनी है बा को अदुम द सट कनो है बा जस्ट हुजिक पॉइंट टू कम टू द पॉइंट आइना साइ दो आई हाइ छे कांग्रेस सु सोइबिले में बीजेपी सु सोइबिले हुनरन वा अदु लोय रे बा अदोम द सनर नो अदोम द सनर नो पोछे अदोम द सब मतम लेत्रे बा अदोम द सनर नो मतम लेत्रे बा बीजेपी के से आई पे हाजी गया बीजेपी के स्पो पर्सन ना मादिन नुवाय गदोंनी लेट मी फिनिश का बीजेपी के तरा छे एमएलए तरास की मनुंगदा बीजेपी की टिकट पीरगा कारगा मंत्री यानी याव तो बीजेपी की एमएलए तरे यावरीबा हुजिबोदी इलेक्शन लौदोई मरम सिबो बीरेंद्र पावर लेते तै नत्रो लेबान खंगिंद्रा नत्रा लेबान खंगेबा असंग सुमराई हाइसे लेते तै नेबा अदो हंजन जन मदन सुम का प्रेसिडेंट स्टेट के पार्टी ने खरा लांगदबनी पार्टी प्रेसिडेंट लांगदबनी मियाम लांगदबनी मियाम लांगे स्टेट प्रेसिडेंट लांगे अदु वांगंग बुया दबा माई मागी पॉलिटिकल पार्टी की कनो में अमा लेबदुना माना तौबंगम दब लेरंबे आई तौबंगम लेरंबे आई अदुना उजिकी पोतु दु लाइनेबा अदुम न सल्लगुम से जस्ट आइन लांगनी की दो नत्रैबा इशू से या नुंगाई जे जा ngasi gi